Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kāhu me te Tūi by Aesop. Today's horotai wetereo is about the difference between rawa and rawātu. In the kōrero, the Tūi says, he iti rawao, which means, I am too small. Had they said, he iti rawātuo, that would mean, I am very small. It's important to know the differences here. Imagine you're at a tangihanga and you've just been to mihi to the kirimate. Your friend asks you how the whānau are coping, and you say, kei te pouri rawātu te whānau. The whānau are very sad. It's quite different from kei te pouri rawa te whānau. The whānau are too sad, which sounds like you're judging how sad they should be. Anyway, he iti te kupu, he nui te mana. Kia hānana te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te kāhu me te tūi, nā Aesop. I kapohia tētahi tūi e ngā matihao o tētahi kāhu hiakai, i pauai tōna rangi katoa, i te rapu kai. Tukuna au kia rere, tā te tūi. He iti rawa au, hei kai mā te puku nui ou. He reo ti ori ori hoki tōku, whakawātea hia au, ka whai hua koe te whakarongo mai. Kaore whai hua ki te puku wātea, te whakahoki a te kāhu. Me te aha anō, he pai ake te manu iti nei, kei ōkuringa, tērā i te manurahi, ka hore anō kia mau i ahau. Ko te kiko o te kōrero, he manu ko tahi i te ringa, ka whai hua, he toko rua manu i te ngahere, ka mate kai. The Hawk and the Nightingale by Aesop. A nightingale once fell into the clutches of a hungry hawk who had been all day on the lookout for food. Pray let me go, said the nightingale. I am such a mite for a stomach like yours. I sing so nicely too. Do let me go, it will do you good to hear me. Much good it will do an empty stomach, replied the hawk. And besides, a little bird that I have is more to me than a great one that is yet to be caught. The moral being, a bird in the hand is worth two in the bush. E nui ana te mihi kia koutou mā. Tēnā rā koutou I whakarongo mai. Thank you for listening to Whakamiere. Join us next time for a new episode, and if you like the kaupapa, please consider supporting us on Patreon. It's thanks to our patrons that we're able to keep the podcast ad-free. If you can't afford to support, kei te pai tēnā. A like and a review go a long way. If you have friends in whānau who would like the podcast, please share it with them as well. Check out Patreon for all the kōrero about subscriptions and how to join our whānau whakamiere, and follow us on Instagram and Facebook for more kōrero. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.